Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble baklawa turc aux amandes pâte filo. Azul flaoun, marhaba yiswoun, Allah chani wa aslama nwen, iwidi glan, marhaba yiswoun, iwidi dirnan di jdiden. Akni dni غاسا قاعد نخدم baklawa les turcs, les amandes, la pâte filo. نتمنى غد la recette aroni دي عجبن. Voilà, par exemple, pour le ramadan, voilà, avec un thé, voilà, en plus c'est facile à réaliser. On va passer aux ingrédients. Là, j'ai 250 g d'amandes grossièrement moulues, 60 g de sucre, un peu d'eau de fleur d'oranger, 200 g de beurre et 500 g de miel. Et 500 g de pâte filo. هكني دنيغ سعامث 250 لي زاموند نغ الكاوكاو تصدمث ماشي رقاق سعامث 500 غرام لاباط فيلو 60 غرام من السكر شي طحبوة من الزهر 200 غرام بودي كود تمم سعامث نص كيلو 500 غرام. Là je mélange les amandes avec le sucre دقيقة كنسوالي مثل أسخل ضغ لي زاموند دينو هكذ السكر ناخذ الكاوكاو وين السعامث. Voilà, je mélange bien. Si vous voulez rajouter de la cannelle, c'est comme vous voulez. Et là, je rajoute juste un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger. Voilà, دقا سرنوغ شي طحبوة من الزهر ما تبغى تسترنو مثل القرفة لكن كنت يهوى. داك ولا قرات تسبزيمت مليح ما كنا تخدممت لا فارسني يتشارك ماشي كنا ريلي الا قد ما تطفمت كي هنا امسكسو هذه فراق. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà, j'ouvre le paquet. قد لي أباكي كاع لاباط فيلو داكيه قاعدة طرشون الريفي تزرامت ميتيوث شطوحو بحري تشري لا تروح تستاويل سلعقل تغمم تدخلو طرشون تكسم فوغ ميزور. Avec la pâte filo, il faut y aller doucement. Elle est très très fragile. Voilà, j'ai préparé le torchon à côté de moi et je couvre ma pâte et je sors à fur et à mesure. Voilà. Voilà, il faut bien couvrir la pâte. Là, j'ai pris 2 feuilles. Voilà, je mets du beurre partout avec un pinceau. دقيت فاض سنة طوارقتين تدهنا هكا كيجيني سوذي تزرم لاباط فيلو تكيوانت إلا قاش تخممت شي طوح بوذي. Voilà, un peu partout. Voilà, je prends ce bâton, je plie juste un tout petit peu et je mets ma farce.
Voilà, et je tourne, voilà, comme ça, comme vous le voyez. Voilà, et on roule la pâte. Voilà, et on serre. Voilà, vous faites ce mouvement. Voilà. Et on serre les deux côtés. Voilà. Je prends un plateau. Je mets du beurre. Voilà, au fond, les côtés, un peu partout. أشتفمت بلاطون كويت تدهنمت سوذي. Voilà. Voilà, comme ça. Je retire le bâton et je place mon boudin à l'intérieur. Voilà, il faut bien le serrer. Voilà, très bien. ومن بعد تقسمت أصغر بني غيلان داخل أترم تر داخل البلاطون كنت أدعوض صياد. Je vais refaire une autre. Je vous laisse regarder. Et là, je vais badigeonner mes boudins avec du beurre. Vous mettez beaucoup, faut pas avoir peur. Voilà, vous mettez partout. Et là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. لقيت دهنمت مليح 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 سوذي. إلا قاستار مطاطاس وتسقوذ مثارة بوذي سفلى. هاد شعلمت الفرن كنت 180.
Et ensuite تسترمث الفور تولي مزقوع السفلى تيدكسمث لكن تحمى تسميرمث سفلى العسيلة فوالا لو ميل هكني تحمى العسيلة تيلي تصمات يا بخات تسجم ثاكني toute la nuit on a une journée تسويليس تسوك ثممتني. Et ensuite il faut placer le plateau au four. Voilà, vous laissez cuire jusqu'à avoir une belle dorure. Et ensuite, vous rajoutez dessus, juste à la sortie, vous rajoutez le miel. Et vous la laissez toute la nuit ou une journée, comme ça va absorber le miel. Là, on va couper le baklawa. Voilà, il faut la couper avant de la mettre au four. لقيت تيجزممت وقبل تكشم الفور وقبل تيسبومت تيجزممت وكني ماكنا تيدكسمت سميرمت سفلى ثممت تكشم ثممت لداخل. Voilà le résultat final. هذا أنا مكيدفغ بقلاوة النار تعس لداخل. Elle est très bonne, surtout avec un thé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني د لا فيديو كي ويتستو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما نكينوني دينير جير كون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين بقى على خير.